Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 25 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye rwose ngo ubikore. Sangiza abandi ibiganiro byacu. Gukanda kuri like ndetse no kwandika commentaire yawe nabyo ni ingenzi cyane, ni mubikore rwose. Muri aya makuru yacu rero tugiye kugaruka ku mirwano ikomeye cyane irimo kubera muri teritwari ya Masisi ndetse na Rucuru. Abazarendo na Fardc bakamejeje baravuga ko byanga bikunda bagomba kwirukana M23 mu duce twose yigaruriye. Kuva mu gatondo k'igenekerezo rya 25 imirwano irakomeye muri Masisi ndetse na Rucuru. Mu gatondo k'igenekerezo rya 25 abasirikare ba Kongo ndetse n'abazarendo babyutse bigamba ko bigije inyuma M23 ndetse ibimenyesha makuru byo muri Kongo biravuga ko abazarendo baba bigaruriye agace ka Nyanzare. Abarwanyi ba M23 nabo barabitera utwatsi bakavuga ko agace ka Nyanzare karimo kugenzurwa n'intare za Sarambwe. Ikizwi kandi cyanyacyo nuko hashize iminsi igera kuri 3 harimo kuba imirwano ikomeye cyane mu gace ka Nyanzare muri teritwari ya Rucuru. Amakuru yizewe kandi akemeza yuko abazarendo benshi bafite intwaro zikomeye barimo kugaragara ku rubuga rw'imirwano bari kumwe na Fardc. Igisirikare cya Kongo kivuga yuko abazarendo aribo barimo kurwana na M23 kubera ko Fardc idashaka gutangaza ko irimo kurwana mu gihe hateganijwe amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo ku igenekerezo rya 27, amasezerano azabera i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fardc irimo kurwana ariko ikihisha mu mutaka w'abazarendo. Fardc ivuga yuko abazarendo aribo barimo kurwana kuko abazarendo ngo ari groupe za autodefense, ngo ntabwo ari igisirikare cy'igihugu. Mu by'ukuri rero Fardc irimo kurwana kandi irimo gufatanya n'abazarendo kurwanya M23, ariko ntago Fardc yajya mu bimenyesha makuru ngo ivuge yuko irimo kurwana kuko byakwangiza isura y'igisirikare cya Kongo, kubera ko igihugu cya Kongo kivuga yuko kiri mu biganiro kandi abahuza bakaba barategetse ko impande zombi zihanganye zigomba guhagarika imirwano. Fardc rero yitwaza ko abazarendo ari za groupe d'autodefense ikabajya inyuma maze bakarwana na M23 ibitwikiriye muri uyu mutaka w'abazarendo. Imirwano rero irimo kubica bigacika muri teritwari za Rucuru ndetse na Masisi. Muri Nyanzare habereye urugamba rukomeye. Amakuru yizewe aremeza yuko uduce tumwe abazarendo batwigaruriye, utundi tukaba turimo kugenzurwa n'abarwanyi ba Generali Makenga. Muri aka gatondo k'igenekerezo rya 25 humvikanye ukurasana gukomeye mu bice bya Nyanzare. Abanyagihugu benshi bagaragaye barimo gutizabo ndetse abaganiriye n'abamenyesha makuru baravuga yuko imirwano imaze iminsi 3 irimo kubica bigacika, kandi ngo Fardc n'abazarendo barimo gukoresha ibitwaro birasa mu ntera ndende, ibintu ngo byatumye inyubako z'abanyagihugu zangirika ndetse imihana imwe n'imwe bakaba barayituriye aba bazarendo.
Mu gihe rero muri Nyanzare ibintu bikomeje kugorana, imirwano ikaba irimo kubica bigacika, buri ruhande rukavuga yuko rurimo kugenzura agace ka Nyanzare. Ndabamenyesha ko no muri teritwari ya Masisi naho ibintu bikomeye. Urugamba rwambikanye mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi. Muri Bweramana ibintu ntabwo byoroshye. Abazarendo batangije imirwano karundura yo kwirukana M23 muri turiya duce. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 25 amasase menshi cyane yumvikanye mu bice bya Bweramana. Abanyagihugu benshi batangiye gutizabo, ndetse imirwano biravugwa yuko irimo gusatira ibindi bice bya Masisi. Abatuye mu nkengero z'agace ka Sake baravuga yuko urwamo rw'amasase rwumvikanye muri kariya gace. Abazarendo bakamejeje baravuga yuko bagomba kwigarurira agace ka Sake, ndetse hari amakuru avuga yuko ahazwi nka Shemadimba humvikanye urwamo rw'ibibombe biremereye cyane. Abazarendo barimo gukozanyaho na M23. Hari amakuru kandi avuga yuko mu gace ka Kimoka humvikanye amasase, bikavugwa yuko abazarendo ndetse n'inyeshyamba za FDLR zinyegeje muri kariya gace aribo batangije imirwano ku ntare za Sarambwe. Mu bice bitandukanye biribonekeza ko Fardc n'abazarendo barimo kugaba ibitero bikomeye kuri bano barwanyi ba M23, kandi hari n'amakuru avuga yuko intare za Sarambwe nazo zirimo gukora ibishoboka byose ngo zisubize inyuma ibi bitero. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika muri Kivu y'Amajyaruguru, amakuru yizewe arimo kuva muri Kivu y'Amajyepfo yo aremeza yuko M23 yamaramaje ishaka kwigarurira umujyi wa Uvira. Nyuma y'imirwano ikomeye yabaye ku munsi w'ejo, amakuru twamenye nuko intare za Sarambwe ziri neza mu nkengero z'igisagara cya Uvira. Igisirikare cya Kongo cyo gishinja M23 ko mu nzira zose banyuzemo bishe abasivile. Mu itangazo ry'igisirikare cya Kongo ryasohotse ku igenekerezo rya 23, General Sylvain Ekenge Bomusa Efomi, umuvugizi w'igisirikare cya Fardc, avuga yuko M23 yishe abasivile muri teritwari ya Walungu, ndetse ngo mu nzira zose M23 irimo kunyuramo yerekeza muri Uvira ngo habaye ubwicanyi bukomeye. Ibimenyesha amakuru byo muri Kongo birimo nka Actualité CD, ibimenyesha amakuru nka Tazama RDC Info, ibimenyesha amakuru birimo nka Le Potentiel ndetse n'ibindi byose biravuga yuko M23 ngo yishe abasivile. Ibi ni ibirego bikomeye cyane by'ubutegetsi bwa Kongo kuri zino nyeshyamba za M23. Ntacyo M23 yari yabivugaho kugeza ubu. Amakuru yizewe atugeraho aremeza yuko izi ntare za Sarambwe zirimo kwerekeza neza mu gace ka Uvira, aho Abarundi na Fardc nabo bamaramaje bavuga yuko bagomba kurwana umuhenerezo. Kuri uyu munsi mu gace ka Uvira nta mirwano yigeze ibyuka irimo kuba. Nta masase yigeze yumvikana kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 25. Gusa amakuru yizewe aremeza ko abasirikare benshi ba M23 bari mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Abarundi benshi nabo kandi bafite intwaro ziremereye ngo baryamiye amajanja, biteguye guhangana na bano barwanyi ba M23. Ni agace bivugwa yuko kaba kagiye kuberamo intambara ikomeye cyane. Mu gihe rero muri Uvira ubwoba bukomeje kwiyongera ko imirwano yakwaduka umunota ku wundi. Muri Bukavu ho abazarendo n'igisirikare cya Kongo bakomeje kwigamba ko barimo kwigarurira ibice byinshi. Muri komine Bagira ndetse n'ibice bya komine Kadutu, amakuru aravuga yuko abazarendo bamaze kwinjiramo.
ndetse mu minsi ishize abazarendo bagaragaye barimo kubyina intsinzi bafite ibendera rya Kongo bavuga yuko birukanye M23 muri komine Bagiye. Gusa kugeza ubu ngubu mu bice bitandukanye bya Bukavu harimo kugaragaramo abazarendo, ndetse amakuru dufite nuko M23 yaba ifite intege nke cyane muri kano gace ka Bukavu.